Mangga ka Bos Cilok, Bapak Ahmad. Tuh. Bapak Ahmad hoyong disawer cenah kitu tah. Wa Aspin, wa Toto, mangga ya. Kanggo sadayana, ye. Dikawin beli, dikawin beli. Betin kesiksa dikawin alias yang Geboy pakai kinyu. Biasanya saudara spesial TBS Pro Indika Audio Nayaga Bangsuy Bulan sudah siap sayang. Yang depan ini remaja-remaja Giri Mukti. Apa sih wis bosan? Apa wis demen? Sama saya. Apa wis risuka? Apa wis tresna? Assalamualaikum Ajim. Ajim. Apa sih wis bosan? Apa wis demen? Dos. Apa wis risuka? Apa wis tresna? Yen wis ora suka. Bos Baso, Bos Baso. Ajim net aja. Ajim. Tanggung jawab larani ngati. Ajim. Siksa digawe lara. Assalamualaikum ayah. Bos Baso. Bos Baso, Bos Baso, Bos Baso. Araya cenah ieu nu bayun mangga. Asik, asik. Hiji Wahil hiji terus ayo Bos Baso. Apa sih wis bosan? Apa wis demen? Apa wis suka? Apa wis tresna? Bos Baso, aduh kali dia rayanya. Assalamualaikum Apa sih wis bosan? Apa wis demen? Ajim. Apa wis suka? Atur Apa nuhun. wis demen? Tarang sana sampean ya. Yen wis ora suka aja di lara. Bos Basona saja saya. Kedepe priwe tanggung jawab larani ngati. Dipegat lagi betin kesiksa digawe lara alias nembang dawa. Bos Baso lagi Bos dong. Baso. Bos Geboy. Baso. Wase wala. Ajim, Geboy. Ajim. Goyang maning Ajim. Ajim sing gue kawasan Ajim. CPS Bro. Indika Audio. Wahil Jones. Bos Baso lagi Bos Baso. Bos Baso. Apa
Laguna naon Terima Wa? kasih.